Здраво на сите, добре дојдовте на уште едно видео на каналот Татунчо. По неколку месеци во кои што се случи негледаното видео со докторката Велков, ние повторно снимаме, така што без некои посебни најави, затоа што е веќе позната на публиката на каналот Татунчо, докторке Велков, добре дојдовте во уште едно видео на каналот Татунчо. Здраво, Владка. Добре те најдов. Видеото кое што ние го снимавме во исклучително напорни, тешки услови летово, каде што моравме неколку пати да прекинуваме затоа што имаше неверојатни пречки, после кој јас се чувствував неверојатно исцрпен, не ни очекував дека ќе добие ваква гледаност и дека целиот Балкан буквално ќе се приклучи со гледање и со коментари. Тоа видео има речиси 28.000 прегледи, има над 200 коментари и ден денеска се уште има нови гледачи. Дали мислите дека освен нападите од оние арконски сили за кои што ние зборуваме и ги разоткриваме, овој пат и универзумот, односно божественото, ни намигна, па овие пораки стигнаа до толку број на луѓе? Да, па ми живимо сада u vremenu kada, što kažu, vreme apokalipse, što znači razotkrivanje, odnosno razmicanje vela. Tako da se istina otkriva i sve što je istinito, ono biva i podržano, kako ja kažem, čovek sa duhom ima taj instrument, a to je taj duh koji prepoznaje istinu i on biva, kako da kažem, magnetski privučen, kao što pčela, pozitivno naelektrisana pčela biva privučena negativnim električnim impulsom polena koji emituje cvet, tako i istina emituje te signale koji privlače duhovne ljude. Kad god se nađemo kako da kažem, kad god pronađemo svetlo, to je taj duh, što kažu, probudimo se, kad god se probudimo, kad god pronađemo svetlo, simulacija pritiska. Ona pritiska, šalje emisare da nas vrate na staro podešavanje i tako dalje. Tako da, kad god, evo i pre ovog snimanja su se isto dešavale neke neverovatne stvari, znači koje simulacija, sistem jednostavno ne dozvoljava istini da izađe na video. Zašto? Pa zato što je svaka božanska iskra svakog duhovnog bića daleko moćnija od cele demiurgove kreacije. Demiurg se plaši u stvari, lažni bog, pali bog, on se plaši moći božanske iskre i zbog toga se i krije. Zbog toga sav taj strah da se ne otkrije slučajno nešto. I kad god pričamo, eto, u ovim našim emisijama, kad god pričamo, iznosimo tu istinu, uvek postoji nekakav pritisak, nekakva blokada da istina ispliva. Овој пат се договоривме дека ќе се обидеме да бидеме малце поконцентрирани на тоа што кажуваме. Јас само би ве замолил кога ќе спомнуваме некакви извори да ја кажуваме, значи, вистинскиот спелинг на авторите, за да можат после гостите во коментари да им ги пратам линковите од изворите кои што ги спомнуваме, дали се тоа видеа или книги, за да видат дека зборуваме подкрепени со извори, а не само онака на памет. Бидејќи гностицизмот веќе во последниве неколку видеа е тема која што ја разработуваме, би сакал да генерално космогонијата, односно создавањето на сиот универзум како е представен во гностичките списи, за да можеме после и полесно да го разбереме деталот наречен човек, дух на човекот, душа и така натаму. Da ne idemo baš u detalje, ali generalno, onako kako gnostici vide, to je u stvari veoma važno pitanje zbog toga što danas postoji problem sa terminologijom.
a evo sad pokušat ću da objasnim zbog čega je to tako. Agnostici vide možda bolje ovako da kažemo, možda bolje da krenem možda ću bolje tako da se objasni. Ovako, u recimo Starom Zavetu postoje dva stvaranja. Postoji stvaranje Genesis, stvaranje 1, postanje i postanje 2. U postanju 1 prvo nastaje, mislim, i jedno i drugo su nevezani. Znači, zbog čega je to tako ostavljeno, jedno i drugo postanje, nije mi jasno, odnosno postoji sigurno neki razlog koji još možda mi nije jasan. Znači, u postanju 1 svetlo nastaje pre kreacije sunca. Znači, Bog koji je, kako da kažem, transcendentalan, ne personalan Bog, stvara, to je neko moćno biće koje kreira sa distance i nema neki personalan odnos sa svojom kreacijom. I u toj kreaciji gde nastaje prvo svetlo, pre sunca, znači nije svetlo sunca, zatim nastaju biljke, životinje i na kraju nastaje čovek. Odnosno, ne čovek, već muškarac i žena u isto vreme bivaju stvoreni. Tako je. U postanju 2 se pojavljuje nekakav Bog, odnosno Jehova, koji silazi na zemlju i prvo stvara Adama, odnosno čoveka, od blata. I to, znači, on prlja ruke, personalan je, razgovara sa Adamom, hoda po bašti sa Adamom i tako dalje. Onda kad vidi da Adamu nedostaje hrana, on stvara biljke, pa zatim kad vidi da je Adam, pa stvara životinje, i onda kad vidi da je Adam usamljen, on mu stvara ženu od svog rebra, odnosno sve to, ovo drugo stvaranje, drugo postanje, podsjeća na nekakav eksperiment, ne na nekakvu božansku kreaciju. Dok u prvom postanju imamo muškarca i ženu koji bivaju stvoreni odjednom, u drugom postanju imamo stvaranje Adama, a ženu kao podređenu Adamu. Znači odvajanje muškog od ženskog, i u tom drugom postanju tu je Jahve, odnosno Jehova gospodar, i tu postoji jedna personalna priča, sve se stvara. Adam postaje razlogom kreacije, cele kreacije, i postaje centar svega. Znači, Adam, odnosno čovek, dominira nad kreacijom, pa onda kažu da je, ne znam, Adam gospodar, da on kreira, da su sva niža bića ispod njega, da on može da radi šta hoće sa životinjama i biljkama i tako dalje. Dok recimo u prvoj kreaciji čovek i žena, odnosno muškarac i žena, nastaju kao na kraju kreacija kao klimaks, odnosno kao, kako da kažem, kao čuvari kreacije, odgovorni čuvari kreacije. Znači, oni su deo kreacije, ne dominiraju, već imaju ulogu čuvara i kako da kažem, odgovornog bića u celoj toj kreaciji. A ne kao da... Sada, znači, verovatno ne slučajno je to ostavljeno tako. Možemo pretpostaviti da je prvo postanje, prva kreacija u stvari, da je prva kreacija u stvari kreacija transcendentnog Boga, onog Boga koga su gnostici nazivali Bogom, a to je transcendentni Bog izvan ovog matriksa, nepersonalni Bog, neindividualni Bog. Dok je druga kreacija u stvari kreacija materijalnog sveta, znači prvi je duhovni svet, a drugi je materijalni svet koji je kreacija demiurga, odnosno Jehove, ili onako kako su gnostici nazivali Jaldabaota, demona Jaldabaota. I sad,
Da se vratim sad na tvoje pitanje, znači otprilike može da se poveže sa ta dva postanja, može da se poveže ovo o čemu možemo sada da pričamo, a to je da ovaj svet, materijalni svet je svet koji je kreirao demon. Jaldabaoth, Saklas, Jehova i tako dalje. Ima mnogo imena. I sad mi smo tu u jednoj od emisije, mislim, mnogo više pričali o tome u detalje. Mislim sad da ne idemo da se ne ponavljamo ponovo. Dok gnostici, što znači da današnje religije, današnji sistem, sve ovo što mi živimo danas se bazira na demonskom konceptu kreacije. Sada, zašto gnostici kažu da je ovo demonski svet? Pa zato što je svet kreiran na patnji. Zato što, recimo, ako zamislimo nekog svemogućeg Boga, koji može da kreira svet, on bi kreirao svakako svet dobra, kao što recimo apsolut dobri Bog kreira taj duhovni svet. Znači svet u kome je sve dobro, zato što je apsolut oličenje dobra. Znači, međutim, mi vidimo da u materijalnom svetu sve se bazira na smrti, ubijanju, patnji. Znači, da bi neko preživao, on mora da ubije. Ne govorimo samo sad o životinjama, znači tu životinje sad pre svega najviše pate, zato što one imaju emocije, pa ispoljavaju te emocije. Međutim, i biljkama oduzimamo život. Ne naravno u istoj meri kao što se to dešava sa životinjama. Ako otkinemo plod, biljka će preživeti. Znači, ali mi također remetimo neki, jer ta biljka je pala tu da bi se, znači to seme padne na zemlju, da bi se rodila druga biljka i tako dalje. To je svrha toga, a ne da bi se čovjek hranio materijalnom hranom. Međutim, princip je takav u ovom svetu da bi se, bazira na patnji, da bi se kreirala energija. Kao što je Robert Monroe, on je u svojoj knjizi Far Journey opisivao kontakte. Robert Monroe je bio čovek koji je se spontano projektovao u astral i tamo je imao kontakt sa raznoraznim bićima. Znači astral je, da kažem, jedna međustanica, međuprostor između materijalnog fizičkog sveta i viših svetova. I astral je mesto odakle se projektuje Matrix, gde borave arkoni, odnosno demoni i tako dalje. On je u kontaktu sa mnogim demonima, raznim bićima, kako ih zovu, anđeli, arhanđeli i tako dalje. Inače, svaki demon ima svoje anđelsko ime, tako da poznato je recimo da Jaldabaoth ima svoje anđelsko ime Mihael. I tako dalje. Znači, ono što mi nazivamo anđelima, arhanđelima i tako dalje je pod pitanjem šta je to i tako dalje i zbog čega se to toliko forsira. Sve što religija forsira, religija je Jaldabaothova. Gnostici, oni nisu pripadali nijednoj religiji, nisu imali svete knjige po kojima su morali da slede sve. Međutim, ajde da se vratim na terminologiju, otišla sam predaleko. Znači, ovaj svet, rekli smo, je Jaldabaoth svet, a duhovni svet pripada apsolutu, pripada dobrom Bogu i taj duhovni svet također postoji. Ali ga mi ne vidimo zbog toga što je naš
zbog toga što je naš vid blokiran umom. Dakle, koji pripada palom bogu, demonu. Ali postoji mi potpitanje ako misliš da negde... Да, јас тука би сакал да поставам едно, би се рекло и еколошко подпрашање, затоа што во светот во кој што живееме, економскиот систем е многу бизарен. Зошто? Затоа што не убедува дека треба да ја копаме земјава, да сечеме дрвје, добиваме животни и да загадуваме реки со тоа што ќе го труеме животот во нив. За да создадеме некаква си економија, да создадеме некаков раст и дека тоа е единствениот начин на кој што ние можеме да обстојуваме. Тоа, според мене, е начинот на кој што сме влезени во тој систем, буквално од сите сетила ставени како во еден VR, односно виртуална реалност сет, и ова што вие го зборувате, доктор, ке едноставно не може да допре до сетилата на тие луѓе, затоа што се убедени дека треба да направат поголема плата од претходниот месец. Треба да направат поголема куќа од таа што имаат, или да купат викендица, или да купат глисер ако имаат излез некаде на море, јахта и слично, создавајќи ново материјално ниво, постоење кое што е непотребно, а тоа постоење за да постои е потребно страдање, потребна е болка, затоа што се повредува се околу нас. Сега, знаејќи го се во ова, како еден обичен човек во целиот тој матрикс да ги избалансира двете работи, затоа што па не можеме истовремено да ги напуштиме комплетно работите, да речеме ние не правиме ништо и ќе живееме од милостина. Која е таа балансирана, да речеме, балансирано ниво на екзистенција во материјалниот свет кој што ни дозволува да обстојуваме, истовремено ги отвара прозорците кон духовното, затоа што кога би напуштиле добар дел од ова што го набројав сега како економска трка по повеќе и повеќе? Да. Па, добро питање, практично питање. Значи, ljudi se često pitaju kako izaći iz matriksa i onda sad tu postavljaju pitanja da li treba da podignemo svoju vibraciju, ne znam, treba da ugasimo televizor, da bacimo telefon, ne kažem da to nije bitno, vrlo bitno, zato što ja od kada nemam mobilni telefon, već nekoliko godina, život se totalno menja. Međutim, to nije izlazak iz matriksa. Pre nego što odgovorim na tvoje pitanje, samo da kažem da ljudi često, slušajući ovo o čemu mi pričamo, kažu, ok, sad ću ja da se informišem o svemu ovome, evo sad ovo je ovaj svet, ja neću sad ovo, neću više da igram igricu i tako dalje. Nije dovoljno to. Znači, to nije dovoljno da ne budemo hrana za Matrix, odnosno baterija za Matrix. Takođe, postoje mnogi guruji, advaite, što ih zovu možda najnapredniji, kako da kažem, ti koji A2, znači ne dva, znači ne dvojnost, već jednota, koji teže jednoti, veoma napredna duhovna bića, koji zaista duboko prodru u sve to, međutim, ne poznaju ovu kosmogoniju o kojoj mi pričamo. Da je ovaj svet, ali ne ovaj fizički samo, nego i astralni i mentalni, dakle, ceo kosmos pripada demiurgu i nirvana pripada demiurgu i duša je demiurgova, a to ću sada da objasnim u toj kosmogoniji šta je telo, duša, duh. Znači, i kad to čovek shvati, znači bez da se shvate i jedno i drugo, dakle da znamo kosmogoniju pravu, da znamo gde se nalazimo i da smo reciklirani, da reinkarnacija nije nikakva zakonitost duhovna, već je reinkarnacija zakonitost ovog demiurgovog kosmosa, recikliranje duše da bi se napajao ovaj sistem.
I ništa drugo, znači zatvor, kako da kažem, zatvor za duh. A s druge strane, nije dovoljno samo ovo znanje i da ništa ne čačkamo drugo. Znači, potrebno je izlazak iz matriksa je u stvari izlazak iz sebe. Jer to što čovjek podrazumeva pod sobom, odnosno personom, to je taj problem. To je fantomsko ja, to ne postoji. To je nešto što smo mi izmislili, odnosno ne mi, nego sistem. A sistem znači prvo astrološki splet okolnosti, kako da kažem, jedan demonski pečat, a zatim roditelji jako najbolje žele roditelje. Sve najbolje žele svoje deci, ali oni u stvari samo treniraju dete zakonitostima sistema. I ništa drugo. Oni ga samo uče kako ono da se bolje snađe u ovom demiurgovom svetu. Onda idu u vrtići, škole i tako dalje, onda se to pečatira na kraju ovim fakultetima i onda više nema mrdanja odatle. Čovjek ispravnog mozga, retko ko izađe iz tog kruga. I sada odgovorim na tvoje pitanje, znači kako da čovjek, kako da se snađe u svemu tome i da ne juri za parama, jer mi, recimo, evo bolestan čovjek. Bolestan čovjek troši nevjerovatnu energiju na ozdravljenje i on ne može duhovno da napreduje, zato što je on neprekidno obuzet. Znači on prvo nema energiju, jer za duhovni rad je potrebna energija, a mi nemamo energiju kad smo bolesni. I ne samo to, nego ti trošiš energiju na bol, na ovo, na ono, kako da mi bude ovo bolje, ono bolje i tako dalje. Ali ne samo to, mi trošimo energiju, tu energiju koja nam je neophodna za duhovni razvoj, trošimo je na bolju kuću, bolja kola, haljinu i tako dalje. I sve te stvari nam oduzimaju energiju. A zatim su tu niske strasti. Znači niske strasti, a to su takođe želje za materijalnim, takođe intimne želje koje su možda broj 1 problem, zatim želje za hranom, znači praktično to su sve zavisnosti. Zavisnost nije samo, ne znam, neka supstanca, cigarete, šta je znam i sve to, igrice i tako dalje, igrice takođe spadaju u zavisnost, pornografija, znači zavisnost je sve što čovjek ponavlja zato što mu je lepo i on mora da ponovi da bi mu bilo opet lepo. I onda biva uvučen u taj čarobni krug i sve to što radi, on u stvari sve vreme, ta energija, znači materijalna bića se hrane materijalnom hranom, a energetska bića se hrane energetskom hranom. To što ljudi ubijaju životinje, biljke i tako dalje pa se hrane tom energijom, znači da se i nešto drugo hrani nama. Znači, našu energiju koriste bića i ta energija, znači, bukvalno sve, najviše energije se izvlači iz patnje i patnja ima svuda, znači patnja je, što znači da bi čovek napredovao i da bi se izvukao iz tog materijalnog hrčkog kruga, on mora prvo da prestane da daje energiju i da hrani demone. A to znači da kontroliše niske strasti. To znači post, ali post ne znači samo materijalni post, znači sad neću da jedem. Post znači i astralni post, post je i duševni post, a to znači treba postiti od ljudi, ne samo da se ne jede. Znači post od ljudi je vrlo važan, znači zato što čovek dok nije sam, on jednostavno nije u mogućnosti da sabere svoju energiju, zato što u svakoj interakciji sa ljudima on gubi tu energiju.
dobru ili lošu, nije bitno. Znači, zatim, materijalno dobran u redu, znači, ali sve to što persona želi, taj komfor koji persona želi, to ne izvlači iz Matrixa, to uvlači u Matrix. Znači, jedan, kako da kažem, minimum koji dozvoljava, koji je potreban da čovjek ima, kako da kažem, da može da se da stabilizuje svoju energiju, zato što takođe ukoliko čovjek nema gde da živi, znači nema gde da spava na ulici, on takođe troši svoju energiju. Znači, takođe i tada ne može da se koncentriše na duhovni razvoj. Tako da je bitno da se, kako da kažem, da dođe do jednog minimuma koji je neophodan i da onda jednostavno prestane da igra igricu. To ne znači da će stvari da se promene možda odjedanput oko njega. To samo znači da mi nećemo da budemo manipulisani. Znači, mi smo gospodari svog života. Интересно е на работа кога се случуваат во овој материјалниот свет случаи кои што навидом делуваат нелогични. Например, одреден државник ќе престане да игра по правилата на системот. Ќе рече, видите, ова не ми се допаѓа. И тука ми доаѓаат на памет оние председатели од Африка кои што им покажаа среден прст на Светската здравствена организација, например, и се смееа со нив, покажувајќи им дека тоа што го прават е еден вид на буквално оркестрирано страдање. И слични такви луѓе, и многу пати се случува таквите луѓе да ги снема, односно да имаат чудно паѓање по скали, чудна авионска несреќа и слично. Дали не се овие назнаки дека едноставно во било кој момент кога човек ќе избликне таа божествена искра и ќе рече доволно е, не можам да бидам соучесник, и дека доаѓа овој материјален систем и ја донесува моментално казната? Sistem, kad god, kažem, kao što se rekla ona na početku, kad god mi prepoznamo svetlo, prepoznamo svoj duh i prepustimo duhu da vodi naš život, znači život počne da biva vođen iznutra, a ne nekim programima s polja. Sistem, simulacija pritiska, znači ona, u zavisnosti koliko je čovjek važan, ona će da pritiska, da šalje emisare, da vraća na staro podešavanje i tako dalje. U vezi ovoga, ja bih, da možda najplastičnije objasnim, ja bih tu pomenula nešto što sam otkrila između ove naše dve emisije, a to je Evanđelje po Judi. Evanđelje po Judi, a to je Nag Hammadi, gnostičko evanđelje, je u stvari nacionalna geografija falsifikovala. Zašto? Znači, nacionalna geografija kao deo sistema, ona je izmislila jednu rečenicu, i ne samo to, već je predstavila Judu kao heroja. Zahvaljujući profesoru teologije Alice de Konak, ona je i napisala nekoliko knjiga na tu temu, ona je otkrila, zato što prevodi i čita koptski, na kom je pisano to delo, Apokrif po Judi, ona je našla nešto sasvim drugo. Pa se je zapisala nekoliko stvari. Ona je našla u Evanđelju po Judi, dakle, da su oni preveli deo gde piše demon, odnosno daimon, oni ga prevode kao spirit, kao duh, ne prevode ga kao demon, što je značenje. Što je najstrašnije, na osnovu tog njihovog prevoda,
su napisana Elaine Pagel i još neki teolozi su napisali dela na osnovu toga. Znači, Juda se predstavio kao heroj. Na svu sreću, bar je knjiga, mislim da se zove The Gnostic New Age knjiga, u kojoj ona objašnjava detaljno o čemu se radi. Pa ovako, interesantne stvari. Jedna od bitnih stvari u Evanđelju po Judi je kada apostoli vrše Euharistiju, pričest, Isus dolazi u tom trenutku, tako počinje Evanđelje po Judi, Isus prilazi, gleda ih i smeje se, ali na neki način ih ismejava. I apostoli ga gledaju i kažu, zašto se smeješ, pa mi ovo što radimo je dobro. A on kaže, vi prinoseći žrtvu u obliku pričesti, u stvari prinosite žrtvu saklasu, Jalda-Bauta, Jalda-Bautu demonu. Znači, to su reči Isusa Hrista iz drugog veka. Druga jedna stvar je, kada se apostoli ispovedaju, opet dolazi Juda, ovo ću da preskočim, znači apostoli imaju zajedničku viziju gde pričaju Isusu, kažu imali smo viziju gde 12 sveštenika na oltaru u hramu ubijaju bebe i žene, a Isus im kaže, to svetogrđe ste vi učinili, to su vaše žrtve. I ono zbog čega je ovo odgovor na tvoje pitanje, Juda u jednom delu dolazi i kaže da je on imao istu takvu viziju, a Isus mu kaže da će on biti 13. koji će vladati 12-toricom apostola, a 13 je Bog 13. realma, odnosno nivoa, odnosno nivoa suđenja, nivoa najvećeg demona. Kaže, međutim, Isus kaže Judi, ali ti ćeš žrtvovati saklasu najveću i najgoru stvar ćeš uraditi, žrtvovat ćeš najveću žrtvu, mene. I on se obraća, Isus se obraća Judi kao demonu. I on ga zove demon. On ga zove demon 13. realma, 13. nivoa i 13. carstva, kako da kažem. Što znači, Isus je žrtvovan, Isus je ubijen pre nego, odnosno Juda kao alter ego Jalda-Bauta, satane ili demona, Juda kao alter ego, on je poslat da odigra ulogu žrtvovanja, odnosno ubijanja Isusa, pre nego što on ostvari svoju ulogu zbog koje je poslat od Boga. Sada, znači, da, sistem, simulacija reaguje ukoliko, međutim, takođe, ne mogu da poremete potpuno, kako da kažem, jedan red. Oni mogu da izmeste neke stvari, da kažem glitch in the matrix, ali ne mogu potpuno da poremete. Tako da oni mogu da ometaju, u nekom slučaju mogu da eliminišu, ali u nekim slučajevima ne. Da se vratim samo na ono pre nego što zaboravimo na ono prvo pitanje, samo da kažemo vrlo važnu terminološke, gnostičke, kažem, različitosti u odnosu na ovaj sistem religijski današnji. Telo je po gnosticima, mislim, za razliku od religijskih koji kažu, koncepte koji kažu čovek je telo, duša i šta je znam i sve to, gnostici kažu da je telo u stvari konstrukcija, hologramska konstrukcija koja je tu da bi moglo da, zbog interakcije sa simulacijom. Odnosno,
telo je zatvor za dušu. A šta je duša? Duša je nešto što kada duh pada u materiju, on prikuplja, kako da kažem, prikuplja delove duše, odnosno duša je racionalno ja. I duh padajući tako, znači oko njega biva formirana duša i telo. A kakva će duša i telo biti, zavisi od astrološkog pečeta. Znači, kakav će astrološki demiurški pečat, zato što su po gnosticima planete u stvari arkoni, demoni, i oni svojom konstrukcijom, geometrijskom konstrukcijom iznad stacionarne zemlje, oni u stvari formiraju jedan pečat koji će u tom trenutku u kome se duh spusti u materiju, oni će formirati jednu astrološku kartu i ta astrološka karta daje pečat i na osnovu te karte će se formirati telo i duša. Odlazeći iz matriksa, duh se mora osloboditi svih delova duše i na neki način vratiti matriksu, odnosno simulaciji, mora vratiti delove duše, jer duša je individualna, kako da kažem, energetsko individualno telo i ona služi samo za interakciju sa astralnim svetom, kao što telo služi za interakciju sa materijalnom simulacijom, tako i duša služi za interakciju sa astralnim svetom. I duša je praktično zatvor za duh, kao što je telo zatvor za dušu. Tako da, dolazi se, znači to je, kako da kažem, gnostičko objašnjenje, međutim, zbog čega se toliko, znači, duh stavlja na nekakav, kako da kažem, nebitna nekakva je stavka, dok religijski sistemi i New Age takođe potenciraju dušu. Duša je demiurgov proizvod. Duša je nešto što nije večno. Duša nije večna, duh je večan, a duh nije individualan. А што се случува, значи, што е егото всушност? Зашто служи? Дали можеме да живееме во его, без его? Затоа што повеќето духовни системи, они кои што ги знаеме на земјата, секаде се потенцира тоа губење на егото. Дали значи губење и на личноста со губењето на егото? Да, takođe, tu je takođe važno da čovek razluči razliku između, odnosno da vidi sličnost između duše i ega. Duša je racionalno ja po gnosticima, a otprilike to je ono što mi nazivamo egom. I da li može da se živi? Da, može da se živi, međutim, ego je vrsta programa i ego je program koji se tako dobio od tog astrološkog pečata, ego je program koji sistem ima svoje učitelje, roditelje, škole i tako dalje, znači oni svi zajedno učestvuju u kreaciji jednog ega. Čovek dok je dete malo, ono ima kontakt sa beskonačnim. Ono ima kontakt sa beskonačnim, odnosno realnim svetom. Pa recimo evo ovako, imamo onu priču o detetu od 1-2 godine koja kaže mama ja vidim plavo-narandžastu pticu. A mama kaže ne sine, to nije plavo-narandžasta ptica, to je crna ptica. I dete posle 7-8 godina ubacujući mu program, to je crna ptica, ona zaista počne da vidi crnu pticu. Da li su sve te crne ptice koje mi sada vidimo u stvari samo neki program, znači koji nam je rečen, da mi vidimo crne ptice, možda te ptice i jesu plavo-narandžaste, ali mi vidimo crne ptice, zato što nam je rečeno, zato što smo trenirani da vidimo crne ptice. I bilo bi interesantno kad bi, recimo, nekom detetu ne bi govorili
to je imenovali, to je ptica i to je crna ptica. Znači, bez imenovanja život bi bio mnogo čudesniji i onda bi to dete videlo svet drugačijim očima. Recimo, mačka, na primer, ona vrlo često, ljudi koji čuvaju mačke, oni znaju da mačka nekad se ukoči i vidi nešto, gleda u nekom uglu nešto što mi ne vidimo. I ona se sprema za napad, šišti, bori se i šta je znam. Ili mala deca, ona recimo razgovaraju sa nekim bićima, nekad se smeju, nekad plaču, plaše se i tako dalje. Znači, ona vide nešto što mi ne vidimo. Zato što oni imaju kontakt sa tim beskonačnim. Zato što duh još uvek upravlja tim sistemom, biološkim kompjuterom. A dok recimo kasnije kada dođe do programiranja potpunog, posebno tu se škola ističe i televizija, onda čovek biva ograničen, znači njemu se briše taj kontakt sa beskonačnim i on postaje program, odnosno ego. Da li može čovjek da živi bez ega? Može, naravno. Znači, čovjek može da živi bez ega, međutim, postoji jedna opasnost od te depersonalizacije, kada čovjek gubi znači čovjek koji nije duhovno snažan, on može imati problema zbog te depersonalizacije. Nastaje i ludilo nekad zbog toga. I zato ne preporučuje se to svakome, naravno. Međutim, ne mora čovjek da bude depersonalizovan potpuno. Čovjek samo treba da zna da on živi u televiziji. Čovjek treba da zna da je on akter u televiziji i da se ne identifikuje sa tim aktorom. Znači, on treba da shvati da je to samo uloga. Tako da, kad uđemo u neku zgradu, mračnu, ružnu, čekamo neke redove, da platimo nekim papirićima nešto, bez veze neke, znači nekom osvešćenom čoveku, sve su to strašne, kako kažem, gluposti i ludila, ali umesto frustracije zbog svega toga, jer frustracija je to što sistem želi, on te tamo namesti, igrica te tu namesti da bi ti imao frustraciju, jer ta frustracija stvara energiju i tom energijom se ta bića hrane, demoni se hrane time. Što znači da kada se nađemo na nekom takvom kako ja kažem, glupom mestu, ružnom mestu, umesto frustracije mi možemo da odaberemo da se smejemo. Recimo, da nam bude smešno sve to što ljudi rade, da recimo, što je meni jednom uspelo, da pomislim da sam u igrici, da sam otvorila neka pogrešna vrata i da će se to završiti. Znači, bez neke frustracije, znači treba doći do tog reda i tako i završiti. Znači, samim tim što mi prođemo kroz taj deo igrice, kroz taj nivo, prođemo bez frustracije, mi smo odradili to što treba, zato što sistem nije dobio svoju hranu. Evo jedna prepорака и од мене, може да се класична ред во некаква институција, може да се потроши тоа време во интеракција и во некој шеговиен разговор со сите луѓе таму и ќе се помине на брзина. Tačno. Da, znači interakcija sa ljudima, smeh, šala i tako dalje, to je to što sistem ne želi. Znači, ne trebamo hraniti, to je prva i osnovna stvar kako da kažem, prevariti simulaciju, ne treba je hraniti. Znači, evo kako simulacija radi. Interesantno, simulacija, ona hrani i ona recimo prezentuje dve priče, dve strane priče. Recimo, ona će da prezentuje, na primer, oficijalnu priču i alternativnu priču. I
to pričam i zbog politike i tako dalje. Znači, simulaciju ne interesuje da li ćeš ti biti na jednoj ili na drugoj strani, da li ćeš ti da budeš demokrata ili republikanac. I u jednom i u drugom slučaju sistem pobeđuje. Ovo hoću da kažem, recimo, a ljudi neka obrate pažnju sada i vidjet će koliko to ima veze sa svakom zemljom, sa svakim gradom i evo konkretno sa Srbijom sada, ovo što pričam. Zato što, recimo, sistem prvo podržava oficijalnu teoriju. Recimo, kaže, postoji pandemija, vir, i tako dalje. Znači, postoji to i vrlo je opasno. To je oficijalna priča. Vrlo opasan V. A alternativna priča, on isto sistem takođe prezentuje i tu alternativnu priču. I sistem kaže, alternativni sistem kaže, da, postoji to na V, ali nije opasan. To oni lažu, on nije opasan, ovo. Međutim, istina je da V uopšte ne postoji. Znači, to o čemu se uopšte ne govori, ili recimo to što se dešava non stop, oni znači prezentuju oficijalnu priču i teoriju zavere. Teorija zavere je njihova, sistemska. Znači oni kažu recimo taj je ubio tog i tog. A alternativna teorija zavere kaže ne, to je CIA, to je ovaj ubio i tako dalje. Masoni, iluminati. A istina je da uopšte taj nije ubijen. Kao što imamo puno ubistva sad i ovde i svuda, gde uopšte ljudi nisu ubijeni i to se zna, zato što ove naše zemlje su male i te stvari se čuju od rođaka, prijatelji i tako dalje, to se čuje. Čovek nije ubijen, čovek je po programu razmešten tamo negde po nekoj evropskim, američkim zemljama, razmešteni su i učestvuju da bi se odigralo nešto, da bi se oduzelo oružje ili šta znam, oni iscenira se nešto da bi se, znači problem, reakcija, rešenje. To je sistem kako radi. Znači sistem drži i jedno i drugo. I vi kad vidite nekog na televizijama kako priča, ne znam, alternativnu neku priču, ali je na televizijama zvaničnim, znači to je taj njihov, kako da kažem, narativ, to je taj njihov alternativni deo, jer oni pokrivaju i jedan i drugi deo. A istina je to o čemu se uopšte ne govori. Tako da, simulacija, znači da bi čovek shvatio gde se nalazi, on mora da poznaje te zakonitosti simulacije, inače biva uvučen i samleven. I onda sad ljudi recimo, pričaju, ne znam, Putin dobar, Ukrajina, Rusija, ovo, ono. Trump dobar. Da, ovo je dobar, Trump je pobedio, biće ovo, biće ono. Ne shvataju, zato što ovu zakonitost simulacije ne poznaju. Znači, kad se to poznaje, onda vam je sve jasno. I mnogo je važno reći da nama su rekli, odnosno religije i svi ostali ovi filozofi, oni pričaju kako je svet dobar, sve je ovde dobro i tako dalje, nego su ga sad ovi loši neki pokvarili i tako dalje. I mi sad treba, normalan čovjek će da pomisli, ja sad pokvareno je, moram da ga popravim. I mi popravljamo, kao što sam ja recimo, pre 15-20 godina, kad sam shvatila da to na V, recimo, je glavni problem na svetu i da to na V, odnosno to što se ubrizgava deci, oštećuje decu, ne postoji dete koje nije oštećeno time i da je to glavni razlog zašto mi nemamo, znači to je na neki način, kako da kažem, blokada duha. I krenula sam da se borim i da pričam i tako dalje. Naravno, bilo je puno i roditelja koji su spasili svoju decu, osvestili se i tako dalje. Međutim, da li se nešto u sistemu promenilo? Ne, nije se promenilo. Sistem je još gori. A kad sam našla knjige od 200-300 godina nekih naučnika koji su to isto i još mnogo bolje pisali tada, pred 200-300 godina, su oni pisali to što sam ja sad pričala. I šta je bilo? Ništa se nije promenilo.
Zašto? Zato što je Matrix, simulacija, napravljena takva da takva bude. Mašina je takva, ona nije pokvarena. Ona je takva, proizvodi patnju. I kad shvatimo da mi ništa ne možemo da promenimo u tom sistemu, kad shvatimo to, onda nam olakša. Jer mi tada krenemo u stvari da se bavimo sobom. Jer samo time možemo da uskratimo simulacije. Kako možemo da ugasimo simulaciju? Ne može da se popravi. Simulacija može samo da se ugasi. A kako da se ugasi? Pa tako što ćemo da ukinemo napajanje. Jer ona se napaja duhom. Simulacija je kopija. Simulacija nije taj demiurg kreator, pravi bog. On samo kopira pravi duhovni svet, pravog boga. On je kopirant, hologram, maja, iluzija. I kada nema napajanja, a napajanje može da dođe samo iz božanske sfere, samo od duha. A svaka čestica u duhovnom čoveku, iskra, božanska iskra, je moćnija od cele kreacije demiurga. Jer, zašto recimo gnostici su govorili da gnostik samo može da izađe iz programa, Matrix programa? Zato što onaj ko posjeduje duh, a po gnosticima vrlo mali broj ljudi posjeduje duh, onaj ko posjeduje duh, on je iznad demiurga, iznad ovog boga Matrixa i religijskog boga. Zašto? Pa zato što je svaka iskra u svakom čoveku koji posjeduje tu duhovnu iskru je ista ta iskra. Znači, u svakom čoveku ne postoji razlika između te iskre i ta iskra je deo izvora, deo Boga. Tako da, znači, ima istu moć kao Bog, pravi Bog. Tako da svaka ta jedna malecka iskrica je moćnija od demiurga. I zato se demiurg plaši, zato se demiurg krije. Zato demiurg ne dozvoljava istini da izađe na videlo. Zato što ako duhovna bića, ljudi sa duhom, shvate sve to i prestanu da napajaju sistem svojom duhovnom energijom, a to je jedino napajanje koje demiurg ima, simulacija se ruši. Simulacija nestaje i ostaje samo duhovni svet. A sa simulacijom, to je sada važno, ti ćeš videti mnogi duhovnjaci, New Age i religije i tako da svi kažu mi smo svi jedno. Što je velika greška, a u isto vreme i postoji istina tu. Zato što kad kaže neko mi smo svi jedno, da li on misli na jednotu božansku ili misli na jednotu Matrixa? Jer postoje dve jednote. Jedna jednota je božanska jednota, znači te iskre u čoveku, božanske, su apsolutno deo Boga. Ali to nema nikakve veze sa Matrixom. Znači, kad neko kaže sve je jedno, a pod tim podrazumeva i sebe, kao personu, ja, Petar Petrović, profesor i tako dalje, ne znam, rasa, klasa i tako dalje, znači nekakve individualnosti, ako on pod tim jednotom podrazumeva i to, onda je on u velikoj zabludi. On govori samo o Matrixu, on govori samo o toj jednoti Matrixa, a ne o božanskoj jednoti. Zato što sa nestankom ove simulacije nestaje i naša persona. Sagoreva naša persona zato što sve lažno mora da sagori. A ta persona je lažna, to je fantomsko ja. Ne postoji. Ono jedino što je istinito je duh, a duh je nepersonalan. Zato sam rekla da je vrlo bitna ta terminologija da ljudi shvate da duša, po gnosticima, dušu dobijamo od arkona. Spuštanjem duha u materiju, znači dobija se duša, delovi duše se spajaju i dobija se duša koja se posle nekog vremena, posle smrti, gubi.
Ono što ostaje, jedino što je večno, to je duh. Откако ги имаме овие неколку интервјуа, овие неколку подкасти во кои што зборуваме на овие теми, мене ми се создаде една аналогија. А таа аналогија е кога во природата се случува да нешто изумира. Дали е тоа, например, грозе кое што почнува да станува вино. Дали е тоа тесто кое што почнува да ферментира или било кој друг процес. Значи, мојот впечаток е дека кога едната материја почнува да умира, материите, односно организмите кои што го поддржуваат тоа, дали се тоа бактерии, габички или било што, одненадеж се појавуваат. Како да претходно не постоеле, одненадеж се појавуваат. Многу чудно. Значи, ќе кажам пример со мојата покојна баба, кога лежеше на смртен одар, беше полна со вошки, значи буквално се гледаше, а никој од луѓето кои што нема никаков проблем околу незин, не дојдоа кај нив. Дали на сличен начин се случува на едно по-субтилно ниво да во овие структури на човекот, дали е тоа дух, душа или генерално тело, кога некаква пукнатина ќе се случи кај човекот, па се случува да освен персоналноста на човекот има и нешто повеќе, а за да објаснам на што мислам, еве ќе потсетам на делот од Евангелието кај што Исус го прашува човекот, кажи го твоето име, тој вели моето име е Легија затоа што сме многу. Мислам дека прашањето е малку комплицирано да се обидиме да го разглобиме. Значи, питање ти е дали, значи ovo se razumela oko bakterija i to, ali to možemo da pričamo, ali to zalazi sad u drugu temu o Тоа кажав само како споредба, одиме на оно другото. Значи, дали, понови još jednom. Значи, дали постојат ситуации, постојат настани, постојат дела кои што отвараат едноставно процепи во човечкото суштество, онако како што го пишавме, за да биде поблизо до оној свет на арконите, оној свет на ентитетите кои што едноставно почнуваат да продираат дури до ова материјално ниво, односно се запоседнуваат со личноста и делуваат преку неја. Pa da, naravno, da. Znači, pa malo pre sam pomenula niske strasti. Znači, niske strasti, tu su hrana i seksualni seks kao nešto, pornografija je nešto što magnetski privlači arkone. Drugo, znači, ne obraćamo pažnju toliko na jezik kojim govorimo. Jezik je ekstremno važan. Mislim, nisam sad nalazila, nisam razmišljala o tumačenju, recimo, srpskog jezika, ali, recimo, evo, pomenut ću nešto na engleskom. Koliko jezik može da bude očaravajući, kako da kažem, da začara. Recimo, imamo hello, svakog dana izgovaramo, mislim, na engleskom hello, znači zdravo, ali deo te reči je hell, pakao. Svaki put kad izgovorimo, ili recimo hvala je od hvaljen Jahve, znači vrhovni demon, Jaldabaot. Onda recimo imamo... Mašala je ono so Allah. Allah, da. Onda recimo imamo good morning. Good morning je dobro jutro, ali morning je žaljenje, ožalošćenost. Ili recimo imamo weekend, znači vikend, a weak znači slabost. Ili recimo imamo I'm afraid I don't know, ili bojim se da ne znam. Bojim se, znači to je neka uzrečica koja nema potrebe da bude tu, ali mi izgovaramo neprekidno, plašim se da ne znam, plašim se da ovo, znači, ili earn the money, earn
Mislim, ne piše se isto, ali se urn je urna za pepeo, isto. Ili recimo, šta još možda se kaže, mislim, ima toga puno, pa recimo u filmovima, ovo je možda odgovor najprecizniji, i recimo mi kad stalno izgovaramo te reči, čovjek uopšte ne razmišlja o tome, znači, ali kad ih stalno izgovaramo, one bivaju kao nekakav imprint, kao nekakav program, znači good morning, znači dobro žaljenje i tako, znači sve je, ceo jezik i kod nas verovatno niste razmišljala, ali ovo sam negde čitala pa sam, ali puno toga ima što doprinosi programu. Ili filmovi, ovo ispričat ću jedan slučaj u vezi ovoga, jer kroz filmove i serije se unose programi u čoveka i navode ga na, kako da kažem, akcije koje odgovaraju arkonima, te pukotine koje ti pominješ, znači uvodi ih u te pukotine gde oni mogu da sisaju energiju mnogo lakše. Inspektor jedan, nije bitno iz koje zemlje, državni, kažem, službenik, koji je bio među prvima poslat iz zemlje, to je bilo ranije, u Hollywood, na edukaciju nekakvu. Znači, čim su krenuli da se povezuju sa američkim strukturama, onda je krenulo to razmenjivanje, ali tako, tih službenika. I on je bio u Hollywoodu. Znači, sad da ne pričam, da ne bi gasili video i tako dalje, bilo je svašta šta je on tu video, ko je s kim u vezi, da su svi seksualno devijantni, znači svi koji su na nekim bitnim mestima. Međutim, interesantno je bilo ovo što mi on još tada, pre mnogo godina, rekao, a što sada vidimo da se dešava. On mi je rekao da od te godine kad je on bio tamo, da više neće biti dozvoljeno snimanje nijednog filma, nijedne serije u kojoj ne postoji scena ili ovih, kako da kažem, homoseksualnih scena ili incesta, jedno ili drugo. Da. I šta se desilo od tada? Ja sam pratila serije američke, pa čak i domaće ovde, ti vidiš u sceni neke nenormalne stvari. Znači, incestuozne, onako da ti nešto u malom mozgu, onako u podsvesti malo proradi. I sad ti kad vidiš da neko gleda, recimo sad, ako ti gledaš to, ili ja gledam to, nešto neće se desiti, će kaže, vidi ove psihopate šta rade. Ali, ako neko ko nije svestan toga, znači nesvesno biće ili bezduhovno biće, znači jedan čovek, kako da kažem, jedan program, robot, on kada to gleda, njemu direktno to ide u podsvest i on kaže, aha, znači i ovo se može. Razumeš? Znači kao što sad u jednoj seriji, sad da ću pričam gadosti i tu, ali postoji incestuozna scena. I sad normalan čovek, znači u normalnim okolnostima, takvo nešto mu ne bi palo nikada na pamet. Međutim, kad takvo nešto vidi, što kažu naši stari, što oči vide, ruke rade, znači kad on to vidi, kaže, aha, znači ovo postoji, znači ovo se može, i onda kreće. Zbog toga ti filmovi i serije drže određene strukture, određene psihopate koji su vrhovni demoni. Znači i oni preko tih filmova i serija i crtanih filmova, znamo šta sve kakvih scena ima u crtanim filmovima gde se programiraju deca na pedofiliju i tako dalje, znači preko tih scena se kreira program. Znači i on to vidi, recimo među slepima ima mnogo malo ili nimalo seksualnih devijacija. Zašto? Pa zato što on to ne vidi.
I vrlo je teško, znači ti možeš i takvu osobu da deformišeš. Možeš da deformišeš ukoliko je od malena manipulišeš i ovo. Međutim, ukoliko ona to ne vidi, spontano se neće desiti. Znači, zato oni idu na to. Zašto idu na to? Znači, mnogo je važno da znamo da je čovek, samo da vidim gde sam ja to negde zapisivala, da vidimo... Додека го најдете, јас би сакал да ве дополнам со еден факт кој што многу луѓе во моите емисии одбиваат да го прифатат. Јас кога зборувам за Библијата велам: Аврам имал женето сестра. Синот на Аврам, Исак, имал женето полусестра или братучетка. Синот на Исак, Јаков, го има направено истото тоа, значи ја има опишано дури сцената дека мора да се врати назад во Месопотамија, да најде жена од својата фамилија и да се ожени со таа жена. Ама интересното е дека она што во Библијата е представено како монотеизам, во постарите религии е политеизам, каде што гледаме дека овие луѓе тоа го научиле од нивните шефови, така наречените анунаки, божества на минатото. Зевс, например, со сите 4 сестри има прокреација, за да на крајот дури завршува со Хера, која што исто така е негова сестра. Значи, инцестот е интегрален дел од тие стари древни приказни за кои што ние велиме дека во себе содржат големи поуки. Па еве се тие големите поуки, инцестот е работа на боговите, например. Da, pa to si lepo rekao, da se podsjetimo na stare emisije. Znači, incest na sve strane. Tako da, nisam to uspela da nađem gde sam to zapisala. Uglavnom, šta smo pričali, dokle smo stigli? Da, znači, da bi čovek shvatio sve te stvari, mi kažemo thinking outside of the box, znači razmišljanje izvan kutije. A zašto baš ta rečenica out of the box? A znamo, jer tako da Demiurg je predstavljen crnom kutijom. Znači njegov kosmos je predstavljen crnom kutijom. Što je i na otvorenu kutiju, znači sa tih 6 strana, je i Hrist razapet. On je žrtvovan Demiurgu na krstu. I zbog toga gnostici, katari, bogomili su odbijali krst kao spravu za mučenje. I nisu je obožavali, nego su je smatrali spravu za mučenje. Zato thinking outside of the box, znači razmišljajući izvan kutije, znači razmišljajući izvan struktura matriksa, znači isključujući zakonitosti matriksa. A zakonitosti matriksa su ovo sve što nam kažu, znači moraš da se hraniš tako i tako, moraš da ubijaš da bi se hranio, moraš da, ne znam, da živiš tako i tako i tako dalje. Pa да одиме во прилика сега во тој поглед кон идеите како да се излезе од тука, од овој, нели го користиме зборот матрикс, иако и матрикс е нешто што не го понудија како збор. Значи, во недостаток на подобар термин го користиме тоа, матрикс. Како се излегува од овој матрикс? Да, па... Pa ovako, vidi, kad uđe virus u kompjuter, znači recimo da je kompjuter a kompjuterom upravlja duhovno biće. I sad recimo uđe virus u kompjuter i ti uzmeš ušu virus i on neće da radi dobro, ti sad uzmeš i uzmeš miš i udaraš u laptop, u kompjuter udaraš. A to znači možda udaraš i u nekog tamo u koga je ušao taj kompjuterski virus, znači, ali džaba, znači on ne reaguje, virus upravlja njime. I ti ne možeš na taj način da promeniš ništa. Znači, ako mi znamo, mi sad nismo išli u ceo taj princip kako se stvara ovaj svet,
znači kako stvaramo ovaj hologram. Recimo, kako se stvara hologram, hologramska slika, pravi hologram? Tako što postoje dva lasera. Jedan je, kako se zove, radni i jedan je kontrolni. Znači, i sad jedan i drugi se prepliću i stvara se hologram koji izgleda kao stvaran. Sada, pre par godina, su napravili hologram koji možeš da pipneš. Ranije je bio hologram, prođe ruka kroz to, a sad možeš da ga pipneš i osetiš ga. Što znači da i ovaj naš hologramski svet, ovaj naš Matrix, je u stvari ono što mi projektujemo, kako da kažem, uz kontrolu našeg uma, koji se kontroliše iz astrala, jer naš um je u astralu. Znači, ono što mi stvaramo, ono u šta verujemo. Znači, naša realnost je naša u stvari realnost je lična percepcija. I ono u šta veruješ, odnosno ono što ti je rečeno da je tako, to će i da se stvori. Znači, taj hologram će da se stvori. Navodila sam onaj primer sa stolicom. U kauzalnom mentalnom svetu se stvara ideja o sedenju, zatim u astralnom svetu se stvaraju ideje o stolici, misli, i onda mi imamo u materijalnom svetu se stvaraju stolice, kreiraju se milijarde stolice, različitih stolica. Znači, sve to ide odozgo. Sad, znači, lična percepcija se kreira sistem kreira ličnu percepciju. Znači, sad, kao što smo, evo, pomenut ću, knjiga se zove Holographic Universe, Michael Talbota. I u toj knjizi se navodi jedan eksperiment eksperiment hipnozom. I u tom eksperimentu je hipnotisanoj osobi, tom nekom doktoru, usađena hipnoza, je li tako, da njegova ćerka, devojčica, nije u sobi. A ona je bila u sobi. Međutim, on je hipnotisan da ona nije u sobi. Oni su je doveli ispred njega, ona stoji ispred njega, pitaju ga da li vidi svoju ćerku. On kaže ne. Postave sat iza nje i kažu pročitaj šta piše na satu. I on pročita firmu koja je proizvela sat, koja piše na satu. Vidi kroz nju. Što znači, sve zavisi šta nam je rečeno. Znači, zavisi šta ćemo mi da verujemo i šta ćemo mi da vidimo. Znači, sve zavisi od toga kakva nam je percepcija i ko upravlja našom percepcijom. Što znači, našom percepcijom trenutno, mislim na mase, upravlja televizija, upravljaju serije, upravljaju filmovi, upravljaju nesvesni roditelji, upravljaju škole, fakulteti. Socijalne mreže, politika i tako dalje, i tako dalje. Kultura, bla, bla, sve te grane i šta je znam. I sad, ako čovek, izvinjam se, i sada čovek, mi recimo nekada i vidimo nešto, recimo vidimo da to nije tako kao što nam kažu, međutim čovek poveden čovjek želi da bude deo čopora i on, kao što i životinje idu u čoporima, tako i ljudi to rade. Znači, i on, izvini samo da, i čovjek ne želi da bude ekskomuniciran, on želi da bude deo čopora. I on ne želi da kaže ova ptica je plavo-narančasta, a nije crna, zato što svi u čoporu kažu da je crna. I on ne želi da bude crna ovca, on želi da bude
deo toga, deo društva. Zato mnoga fina deca bivaju, kako da kažem, uništena lošim društvom, zato što rade to što, jako je dobro dete, radi neke gluposti zato što je povedeno tim mentalitetom mase, mentalitetom čopora. Interesantno šta je Castaneda recimo rekao kako mi stvaramo ovu našu realnost. On je rekao, kaže, kada bismo mogli da vidimo realnost, videli bi milione svetlosnih vlakana, odaberemo 1000, jer je to realnost koja nam je rečena, da kreiramo, za koju smo trenirani, da vidimo i ostalo odbacimo. Interesantno jedno poređenje koje sam kod Haudi Mickoskog, inače veoma dobar autor, Exit the Cave, prvi deo knjige i drugi deo Empty the Cave. Haudi Mickoski. I on je u toj svojoj drugoj knjizi navodi jedno poređenje, recimo bajku o uspavanoj lepotici i princu. I on sad kaže kako da nadiđemo Matrix, kako da izlazimo iz tog empty the cave, znači isprazniti pećinu, isprazniti, jer pećina je persona, pećina je to što... I sada on kaže, uspavana lepotica kao, kako da kažem, personifikacija Boga, odnosno, ženskog aspekta Boga, ona čeka princa. I sada taj princ se neće probuditi zbog nekog, odnosno uspavana lepotica se neće probuditi zbog nekog princa koji je, ne znam, slabić, kukavica, koji nema hrabrosti, koji je neznalica, nestrpljiv, nervozan i tako dalje. Ali će se probuditi zbog nekog princa koji je hrabar, dobar, ne znam, ima integritet i tako dalje, i tako dalje. Znači, taj princ, to smo u stvari mi, a uspavana lepotica, to je taj naš duh. I mi, ovaj naš, kako da kažem, robotski deo, bi trebali da istančamo, da napravimo što je bolje moguće, znači da budemo najbolja verzija sebe, da bi taj naš duh, odnosno uspavana lepotica, se probudila zbog tog princa, zbog takvog nekog, inače neće da se probudi kod svakog, znači neće da se probudi kod nekog ko, ne znam, čini neke ružne stvari, ne psuje, ne znam, ima ružan rečnik ili ne znam, nervozan je ili je kukavica neka, znači ona se neće probuditi zbog takvog nekog. Znači potrebno je hrabar princ, istinoljubiv, pravdoljubiv princ i onda život počinje da se upravlja iznutra, umesto spolja. Znači, još nešto što je bitno reći, šta bi moglo da pomogne prilikom izlaska iz Matrixa, odnosno iz sebe. Ako recimo mi očekujemo, evo sad recimo konkretno svuda u svetu je haos i svi očekuju, znači sad ćemo da promenimo vladu pa će da se promene neke okolnosti, pa ovaj kaže ne, treba promenimo sistem, pa će da se promeni i tako dalje. Znači, mi ako promenimo vladu, odnosno ako recimo da postoji vlada koja nema nikakvih problema, takva vlada više ne bi ni imala potrebe za postojanje. Znači, ako vlada sve probleme reši, onda neće više biti te vlade, znači neće postojati vlada. Znači, a vlada to ne želi, isto kao recimo medicinska industrija. Ukoliko ona izleči sve, onda će bankrotirati. Isto je i sa bankama, isto je i sa, ne znam, negde sam pročitala kad Tom ubije Jerrya, ako Tom ubije Jerrya, prestaje show.
Znači, zato Tom non stop mora samo da juri Jerry i nikako ne može da ga ubije da bi se show nastavio. Zato sve mora da bude problematično da bi se show nastavio. I ne možemo da očekujemo da ćemo menjanjem nečega da rešimo probleme. Nećemo rešiti probleme osim ukoliko ne izgladnimo Matrix, ne izgladnimo simulaciju tako što prestanemo da je hranimo. Još jedna važna stvar. Mi možemo da vidimo recimo da Hollywood filmovi, svi filmovi se završavaju tako što pobedi dobar, neko dobar. A što to znači? To znači da poruka je ne brini, doći će Superman i sredit će sve probleme, ti ne treba ništa da se mučiš, ne treba ni da razumeš ništa, znači sve će to Superman da sredi, da dođe, znači ti budi pasivan, drugi će to. Ali kada čovek, i to je ovaj princip sada, znači došao je, otišao je Biden, došao je Trump, ovaj Putin dobar, ovaj loš, ovaj ovakav, onakav, ne, svi su igrači istog sistema, samo sistem pruža dve strane, kao što smo rekli, znači i teoriju zavere i oficijalnu priču. I onda i jednom i drugom manipuliše, jer inače ne bi, ljudi bi brzo ukapirali, ukoliko bi bila samo jedna strana pokrivena sistemski. Znači, međutim, kada mi isključimo tog problem spasioca, znači a to znači isključimo nadu. Ako isključimo nadu, čovek se, eto to je bio komentar, jedan komentar kad sam rekla i ruske su iste, i zapadne su iste, i Putin koji je igrao to tu pandemiju, znači koji je igrao sve to, svi koji igraju to svi su njihovi igrači. Bez razmišljenja, pa mi znamo da niko nije otputovao na mesec. Mesec je plazma biće, arkonsko biće, znači nije nikakav kamen i šta je znam pa da sleću na mesec. Međutim, Rusi to znaju, ali i oni lažu i oni, pa Indijci su poslali, pa ovi su poslali, znači svi i Rusi, i Kinezi, i Amerikanci, svi su, kako da kažem, to su sve imaginarne neke granice i napravljene da bi ljudi mogli da se nadaju. Jer ti kad se ne nadaš, kad se nadaš, ti si pasivan i čekaš. I to čekanje, evo, čekaju hiljadama godina, ništa se ne dešava. Ali, kad nema nade, u trenutku kad nema nade, kad znamo da, recimo, saterani smo u ćošak, kad neće niko da dođe da nas spasi, u tom trenutku mi smo prebačeni u sadašnji trenutak. I nema više živimo u budućnost, ti, ne znam, doći će ovo, spasit će nas. Znači, mi smo tada prebacujemo pažnju na sada i ovde i uključeni smo direktno u to iskustvo. I, naravno, ta nada je nekad veoma važna, kao što je, recimo, tamna noć duše, odnosno to je ta tamna noć ega, jer tamna noć ega, to je, u stvari, tamna noć duše, kako ga oni zovu, kada ego persona konačno shvati da ne postoji, da je to u stvari fantomsko ja, fantomski ego, da je to u stvari jedna simulacija, da je jedna projekcija u simulaciji i tada javi se taj strah da ću izgubiti sebe, da će se to ja nestati i nema više personalne nekakve individuacije, već ostaje samo beskonačni duh. I tada u tim, kako da kažem, u toj tamnoj noći duše, odnosno tamnoj noći ega, nada može spasiti život, može nas izvući iz tog blata. Međutim, ono što
ljudi ne shvataju da iza tog, kako da kažem, na drugoj strani, iza te tamne noći, postoji razotkrivanje stvarnog sveta. Znači, stvarni svet postoji, samo ga mi ne vidimo zato što je naš vid blokiran umom Matrixa. Така, докторке Велков, се договоривме дека ќе се обидиме да бидеме кратки. Аз ви благодарам уште еднаш за ово ваше гостување. Се надевам дека ќе се видиме наскоро, дека универзумот ќе ни овозможи прилика да се видиме пак наскоро. До наредниот пат јас ви посакувам секој добро. Благодарам, Владко.